Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ko FARDC irashinja M23 gutera ibirindiro byayo i Masisi ndetse na Kalehe. Hanyuma turaza kwerekeza muri Kiba nkubwire ko ministry yeguye nyuma yo kuvuga ko nta basabirizi bahari. Ni yihe intandaro, ni yihe turaza kuyikubwira. Hanyuma rero reka nangire nkubwira ko impande zombi zirashinjanya gutobera umuhate wo kugera ku mahoro mu biganiro birimo kuba iyo nta yindi ni FARDC na M23 biri kugenda bishinjanya kubera ibikorwa rero byo kwitegura imirwano ndetse n'imirwano ivugwa yabaye muri iyi minsi kumbi bizaho impande zombi zigenzura mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu yepfo. Itangazo ryo kwa kabiri Major Nesta Mavdisa Kamba Mayoyo muvugizi wa zone ya gatatu y'ubwirinzi ya FARDC ifite ikicaro ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo yatangaje ko rero ngo abarwanyi ba M23 bavuga ko ngo bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda ngo bateye ibirindiro bitandukanye bya FARDC muri iyi minsi ishize. Major Mavudisa we yavuze ko rero ngo kuwa gatandatu ushize M23 yateye ibirindiro bya FARDC ahantu habiri muri teritwari ya Kalehe, kongera kuwa mbere ahitwa Ikashihe naho rero muri Kalehe ndetse na Ilambi Katana muri teritwari ya Kabare ndetse naho mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Mavudisa avuga kandi ko ngo kuwa mbere M23 yateye ibirindiro byabo imwenda bandu muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Imirwano rero iba umunsi wose. Umutwe wa M23 hamwe n'abafatanyije nawo cyangwa se barimo twirwaneho uwo ukorera imuringe muri Kivu yepfo nayo rero imaze iminsi iburira ko ingabo za leta ziri mu bikorwa byo kwegeranya ingabo hafi yaho iyi mitwe igenzura mu kwitegura imirwano ikomeye kwa kabiri. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yashinje rero ingabo za leta ndetse n'imitwe ifatanyije nazo ko ngo kuwa gatandatu bisha abaturage bane muri groupement ya Chirunga muri teritwari ya Kabare muri Kivu yepfo. Kanyuka ntiyasobanuye neza niba ubwo bwicanyi bugendanye n'imirwano ivugwa na FARDC cyangwa se niba ari ubwicanyi bwihariye. Kanyuka yanavuze ko ngo ibyo bikorwa cyangwa se ubwo bwicanyi no kohereza ingabo n'intwaro ziremereye hafi ya position zabo ngo bigaragaza neza ko ubutegetsi budashishikajwe n'ibiganiro birimo kuba. Major Mavudisa nawe rero yavuze ko ngo ibitero bya M23 ku birindiro bya FARDC ari ukurenga ku masezerano y'agahenge no gutoba ku bushake umuhate w'amahoro urimo kuba. Hanyuma rero ibi biravugwa mu gihe intumwa za leta Kinshasa n'iza M23 ziri mu biganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro i Doha muri Katari zihujwe na leta ya Kongo hamwe na Amerika. Kugeza ubu rero impande zombi ntiziragera ku bwumvikane muri ibyo biganiro mu gihe rero bivuga ko ngo hari igitutu cy'abahuza bifuza ko impande zombi zumvikana vuba. Iki cyumweru ni icya kabiri harabura icyumweru kimwe ngo izi ngabo zibe zivuye hariya i Katari batahukanye rero ibyemezo ndetse no kugera ku masezerano yo gusinya ngo imirwano ihagarare. Ariko ninde uzabazwa iki kibazo cy'abakongomani bagenda bicwa? Benshi mu banyekongo bibaza amaherezo y'imvururu zimaze imyaka 30 mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Abaturanyi babo natwe tukibaza igihe impunzi tumaze imyaka irenga 25 ducumbikiye zizatahira. So kurambirwa abaturanyi ahubwo nuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butagaragaza ubushake bwatuma bataha. Cyangwa se n'ibitekerezo by'umwanditsi. Hakurya y'amazi magari hari abatifuza kubona agahenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kimwe na benshi rero mu bayobozi bayo ninde uzahagarika ubwicanyi, ubuhunzi, ubusahuzi bimaze imyaka myinshi byibasira abanyekongo b'abatutsi. Nubwo imvururu mu burasirazuba bwa Kongo zigira ingaruka ku banyekongo ubwabo muri rusange, abo mu bwoko bw'abatutsi bahora bibasirwa kuva rero umunsi ingabo za Habyarimana n'interahamwe zatsindwaga n'iza RPI zigahungira muri yari Zaire yayoborwaga na Perezida Mobutu wari inshuti magara ya Habyarimana. Zageze zishinga imitwe y'iterabwoba rero zagiye ihinduranya amazina kuva muri Alihe Radar kugera kuri FDLR ndetse n'uyu munsi nayo yashibutsemo CNRD FRN. Intego yazo rero yakomeje kuba kumaraho abatutsi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no guhiruka guverinoma y'u Rwanda. Iyo ngengabitekerezo ya jenoside nera hamwe n'abajenosideri bagiranye muri Kongo barayikwirakwije bayinjiza mu yandi moko y'abanyekongo
hatari abatutsi ndetse n'abayobozi ba leta n'igisirikare ndetse n'abana babyaririyeyo kuva mu 1994 kugeza uyu munsi witwa umututsi wese mu burasirazuba bwa Kongo nta gahenge yigeze agira. Hari ayandi moko rero y'abanyekongo yafatanyije na FDLR kwibasira abatutsi. Guverinoma rero zitandukanye zirenza ingohe ubwo bwicanyi, abahanga rero babona ko ngo bumaze kugera ku rwego rwa genocide. Mu bihe bitandukanye baragerageje kwirwanaho ngo badashiraho kuko abatishwe bamaze imyaka myinshi mu buhunzi. Ukwirwanaho kwabo kwafashwe ukundi, imitwe yitwaje intwaro bashinze ikitwa iy'iterabwoba. Hanyuma rero ni nako barushagaho kubita abanyamahanga bashinjwa guharanira inyungu z'u Rwanda. Ibintu rero rwahakanye kenshi ruvuga ko ibibazo bya Kongo bigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Laurent Desire Kabila wayoboye Kongo nyuma y'ihirikwa rya Mobutu kuva mu 1997 kugeza muri 2001 yarazi neza ikibazo abanyekongo b'abatutsi bafite, ariko ageze ku butegetsi arakirengagiza. Yarinze apfa nta murongo agihaye. Umuhungu we Joseph Kabila yamaze imyaka 19 ku butegetsi, ari azi neza akarengane abanyekongo b'abatutsi bagirirwa. Ubutegetsi bwe bashinze imitwe yo kwirwanaho irimo CNDP 2006 kugeza 2009, M23 iza yungamo 2012 kugeza 2013. Yamamaye cyane mu kurushaho kumvikanisha impamvu yabo. Mu bihe bitandukanye Kabila yabasezeranyije kugira icyo abikoraho nabo bagatekana kandi bagahabwa uburenganzira bwabo nk'abandi banyekongo, ariko isezerano rye rihera mu mpapuro. Ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bwaje risimusiga bituma ibintu birushaho kujya irudubi. Kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo niyo turufu yakoreshejwe, ayikoresha yiyamamaza muri 2018 nubwo yari yatsinzwe amatora kugirwa umukuru w'igihugu kwe. Byari byitezweho kubona umuti imvururu zo mu burasirazuba, yarazi neza uko ari ikibazo. Mu minsi ye ya mbere nka Perezida Tshisekedi nawe yatangaga icyizere, yerekana ko yumva ibibazo kandi ashaka kugira icyo agikoraho. Hari n'ibikorwa rero bya gisirikare ingabo za Kongo FARDC zakoze byo kurwanya FDLR muri 2019. Hanyuma rero budakeye kabiri byagaragaye ko ibyo bikorwa byari urwiyererutso, kuko FDLR yari yaramaze kubaka umubano ukomeye n'abayobozi ba FARDC, ari nabo rero bayiha ibikoresho ku buryo byari bigoye kubabwira ngo barase ku nshuti zabo. Birashoboka ko abo bayobozi muri FARDC aribo bumvishije Tshisekedi ko FDLR bayirwanya cyangwa se ngo kuyirwanya bidakwiye, kuko yari yaramufashije kurwana na CNDP muri 2006 2009 ndetse na M23 2012 2013. Tshisekedi yaretse FDLR komeza kumenesha abanyekongo b'abatutsi ndetse yemerera FARDC gukomeza guha intwaro uwo mutwe w'iterabwoba. M23 yari yaravuye muri Uganda muri 2017 ikaba iri muri Sabyinyo itegereje ko amasezerano yagiranye na Kabila yashyirwa mu bikorwa, na Tshisekedi wari umusimbuye yabonye ko rero inzoga ari yayindi hahindutse icupa gusa, yongera gufata imbunda mu mpera za 2021. Nubwo bafashe imbunda kuva icyo gihe kugeza ubu baracyasaba ko himakazwa inzira y'amahoro, ikibazo cyabo kigakemurwa. Ariko aho kugira ngo Tshisekedi yicarane nabo kumeza yumva impamvu yabo ngo harebwe ko ibibazo bafite byakemurwa, yihutiye gutabaza ko yatewe n'u Rwanda, ahera ko akoranya ya mitwe yose ufite ingengabitekerezo ya genocide ngo ifatanye na FARDC na FDLR guhangana na M23. Ubwo ni nako bwicanyi bwibasira abanyekongo bw'abatutsi bwafashe indi ntera, byitwa ibyitso bya M23 banze b'igihugu cyangwa se abanyamahanga baje kubintasi. Uko ubutegetsi bwa Tshisekedi burushaho kumenesha abanyekongo b'abatutsi, byarushagaho kongerera M23 imbaraga zo kurwana, kuko rero yabonaga ko nta yandi mahitamo ahari usibye kurwana cyangwa se imiryango yabo ikarimburwa burundu. Ko niko M23 yirukanye ihuriro ry'ingabo za Tshisekedi mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kugeza ifashe imijyi ya Goma na Bukavu igenzura uyu munsi. Abacancuro b'abanyaburayi, ingabo z'ibihugu bya SADC, iza MONUSCO ndetse n'iz'Uburundi zazigiye gufasha Tshisekedi. Abasirikare 60,000 bazo bananiwe gusubiza inyuma M23 fite abarwanyi 10,000 bonyine. Hanyuma rero barabakubita kuko barabandagaza. Igitangaje nuko bamwe rero muri bo cyangwa se muri abo basirikare b'abanyamahanga barwaniraga Tshisekedi bahembwaga arenga 5,000 by'idolari ku kwezi. Hanyuma kandi mu gihe abarwanyi ba M23 ubo ubwabo bahembwaga amafaranga make cyangwa se niba nahembwe.
umusaza wasezerewe mu gisirikare duheruka kuganira kuri iyi ngingo niwe wabwiye ko ku rugamba amafaranga ntacyo avuze cyane nk'impamvu umusirikare arwana mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. M23 niyo yonyine ifite impamvu yo kurwana, niyo mpamvu kuyitsinda bigoye kubikinshasa. Ku banyekongo rero bari mu bice bigenzurwa na M23 bavuga ko nta kindi gihe bigeze bumva batekanye nk'ubu. Imitwe yitwaje intwaro FARDC ndetse na FDLR bahoraga babanyaga bakanabasahura imitungo yabo, babasurisha by'ikirenga uwo baketse ko ari umututsi bakamwica. Muri centre ya Warikare M23 yarahafasha, ariko nyuma y'iminsi mike isubira inyuma iraharikura. Abazarendo rero barahagurutse, icyambere bakoze kwabaye gusahura iduka rya telefone rihari no kwica nyiraryo. Byatumye rero bahatuye batabaza bafata M23 nkaho yabatereranye, nubwo yo ivuga ko ngo yabikoze mu kubahiriza ibyasabwe hagamijwe rero gucira inzira ibiganiro by'amahoro. Ibihugu byo mu burasirazuba byagaragaje kenshi ko bitumva impamvu ya M23 bigamije gushimisha Tshisekedi kugira ngo abihe uburenganzira ku birombe by'amabuye y'agaciro Kongo ikungahayeho. Kuri ibyo rero gushiraho kw'abatutsi muri Kongo ntacyo bivuze. Cy'ingenzi nuko bibasha kubona amabuye bikeneye mu ntambara birimo y'ubukungu. Niyo mpamvu rero aho kotse gitutu Tshisekedi uyicare ku meza y'ibiganiro na M23 yumva ubusabe bwayo bwo gucyura impunzi zimaze imyaka myinshi mu mahanga, ganahagarike ubufasha aha FDLR. Ibyo bihugu rero byahisemo gutuza izo mpunzi ziri mu Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Kwakira no gutuza impunzi aho kuzifasha gusubira iwabo ni ikimenyetso simusiga cy'uko rero ngo ibyo bihugu bitifuza kubona uburasirazuba bwa Kongo butekanye. Gutekana kwaho byatuma ibihakorerwa byose binyura mu mucyo, kandi societe z'ibyo bihugu zihacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, zibifashijwemo n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri utwo duce mu buryo butandukanye. Hanyuma rero ni ibyo ngibyo birimo kugenda bitembera ku muhanda. Ariko muri Warikare hahoze ibirindiro bikomeye bya FDLR. Kwafata kwa M23 byatumye societe ya Alpha Mine y'Abanyamerika n'Abanyakanada isubika ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yakoreraga, nubwo rero yongeye gufungura imirimo nyuma y'uko M23 ivuye, kuko uyu mutwe ugaragaza ko ngo udaharanira kwigarurira ibice runaka ngaho gushaka amahoro. Nkuko Tshisekedi yagize umutekano muke muri Kongo iturufu yo kwiyamamariza manda ya kabiri no gushaka guhindura itegeko nshinga, kuba imvururu zakomeza abifata nk'amahirwe ahubwo yo kuguma ku butegetsi, yitwaje ko igihugu kiri mu mage, agakomeza kunyereza amafaranga ya leta abeshya Kongo yakoreshejwe mu ntambara. Abenshi mu banyapolitiki Kinshasa n'abayobozi bakuru muri FARDC nabo rero bari mu mutaka umwe na Tshisekedi. Uko intambara ikomeza niko ibifu byabo ngo byaguka, niko bavuga. Ibihugu byitwa ko bikomeye nabyo nta mpuwe na nkeya bifitiye abakomerekeye cyangwa se abakomeje kwicwa bunyamaswa muri Kongo. M23 niyo yonyine irajwe ishinga no gukemura ibibazo byugarije abanyekongo birimo akarengane, ruswa yabaye akarande ndetse n'imiyoborere mibi. Izindi mpande zose zifite inyungu zazo bwite zitayeho. Kuri inshuro M23 irasabwa kwitondera cyane ibiganiro Tshisekedi yatangiye kugaragaza ko ngo ashobora kwemera, none yaba agiye kubigenza nk'uko abamubanjirije babigenje. Amasezerano akaba amasigara cyicaro, abanyekongo rero bari batangiye gusinzira bugacya bazaba abande. Nigakora ikosa bwa kabiri, niko rero iki kinyamakuru gisoza iyi nkuru kivuga. Reka dusoreze ahangaha rero. Nitwa Itanga Ishaka Emmanuel, rikamwifurize